my sister, hey, tota re kopantsitswe ke modimo, hey, a re beng dithogo di re rapele, amen, amen, amen. 68,000. 68,000 push. This is Info Donald. She went live on Facebook, exposing V for not paying her back. According to her, V borrowed money from her but never returned it. So she decided, the only way to make him pay, is by going live on Facebook and telling the world. This is the video, in which she tells us what really happened. One Togodisa, what's the advantage just because I'm a single parent? He came here in my house with a friend. I have cameras here in my house. I borrowed them money. I made sure the conversation I send, like I made sure the conversation I even mentioned the 68,000. V, 68,000 is small money. V, what's 68,000 to o ata go nthare bile ha tswa spateleng wa go poster hela poster every time ha ke bana poster kana commenta go dintsa batho ke tabe ke marakere ke a mo sendela mo nnetane mo WhatsApp ke marakere fi umtuela leng ka gore se tsudule ko spateleng. Imagine all the depression I went through ke netse motho madi ena ro a ditse ko spateleng. Pearl Thompson ke mo hile ke madimile madi a me ka June. Ene ke madi mamadi yana ne ke re ke a go reka go mone ke re ke a go reka teraka ya matshelonyana cause teraka me ke na le yone e tona ya sokodisa part of the money be ke taleletsa ke be ke reka stock ke order stock. So that day during that day e be go nna letsatsi e be ke re damn di customer ha dina go reka di customer ha dina go reka di baili tsa mariga because ya no go se go le letsatsi wa bona e be ke bua ke kopile tsa la go ra mpole di sere go reka teraka ke re ke monna. So you know ha kana nna I mean ke mosadi ha go kwa o tsamahelela o le mosadi o re wa go reka teraka o le nosi. So tsa la go nyu gore madi a teng. So go ra that day tsala ga go ra re kyo bata ba rwala adima V nya mwadi wa ipela my sister he tota re kopantsitswe ke modimo he a re beng dithogo di re rapele amen amen amen. 68,000 68,000 pusho mo V 1 2 3 abalwala anza lwala all this depression. I imagine hela go gore nna ke na le ha ke be ke tshwara motho o kile a re bolella botsadi ke a tshwara ka tshegetsa mathata ke le mpo ka tshegetsa ka re yo and I will never, I mean ke kgwetho wa bona ke kgwetho ke diphoso tse leng gore di diragetse. I will learn from my mistake gore never ever in life wa dima motho a re ke celebrity madi a mantsi o tsela gore go motho o rishi o ta go duela he kante ha se gone. All right. Saziano ke matsatsi.